king dan khaitani tira pan kedina sira Bible sira gongbo purana da tingkum sangni ma raugnebo literature area khonge si jengyu thatingdo ali 21st century tik subo kenga thoi AI kenga 5G kenga ra haibu haisi kakara wi khone perila bam raboy haisi compromise kam raboy cuma sai kongmini famling si society si tinggal in the first place buku condition si delo sai pa babel si desiak lo tu ja kadi pa si Christian kadi famling hasin delo si pa si masanja tu ja active mui ba ma tu ja huga alu question dot haisi chika huga ngolune aliu Bible haisira tingwang lat haisira haisi tingwang lale Jamai lat make hai tingwang lat haisira tat kemi bo ting theng ga di da na di than na di chuen na di wanglan ra bo ting theng ga di ting ki di piri ha mi ta di tingwang lat haisira malai lan lak po kli lan lak po lat kengi kulu aram fumlinggo aram chigo fumlinggo atu question kamni khoni pa kidipiri hasin delo Genesis sumganan dego drama kidipiri hasin de tu ja thoi gatang kidipiri hasin de kumba jaiga na haibogo non kadi singchai go drama si pasitang ta de thoi kidipiri ga sira pan gadana kulu kidipiri go dik subok culture to adjust sira boy Bible si dinni tu sai we kulu non ga kau khai kami bo fallen humanity non bu tazai non lungchun non makum hong kami bo semai na kidipiri sajut Bible ga misan ja den khai bam ne ting kidipiri asi kloi bo ga ditura lo tu ja sibo kedi sibo lungchun sibo makum sibo custom sibo gu tradition sibo gu philosophy sibo gu lungchun makum sajut po sibo gu custom sibo gu culture sibo gu pawan na haibo gu msanbo mo kamo bo ka ha bo tingwang lat ting di pri hamita di du chap pamra bo lat tu haisi compromise kam ju sibo ni pri ga kap ka kar khama se dola ke tubo lungchun hai sira panon sindelo singcha sindelo Genesis sumgana Revelation 20 gitang si non panai singcha gu drama ye Genesis 1 and 2 ting one you think dik sandam me Revelation 21 and 22 ting one you think dik sandam lan ne Genesis 3 gana houses Revelation 20 gitang it's all about the drama of the cross singcha khatin non gu drama si de pasi si sita de tingwang lat hai sira culture riga chamai nagu philosophy culture tradition manner tiang tazai riga tingwang lat hai sira bamtan tan raye haibu tingwang lat hai sira danai di thanai di chonai di mlai dan laki kamo bo hai kamji bo lalle tingthenge juring bo wai thoi dam ne khadi sibo piura piumara tat piumara aring tinga Fumlinga sibo hasira option ma ke chamtan ni thuidam me juring bawe tingtheng nge tingong lat hasira New Testament gu church ka aliuniu thoi Rome ga Corinth ga Philippi ga Colossia ga Thessalonica ga Berea ga Antioch ga Jerusalem ga Smyrna ga Ephesus ga Pergamum ga Sardis ga और any Crete ga aliuniu New Testament gu kedipiri New Testament go sibo wan ga phumling New Testament gu phumling dung hai si samai kase niu siranda gu phumling e Thatindo alugu kulu geden kum no kulu atu question kamni wokum na thatindo go fumling nan da go fumling ne katam me tiwe chiang si tamera we khena ra we modification modified thura we kelibo point ngan tula katambo jaila kamra boy tiwe tiu sai
hai bo New Testament gu phumling thoi din khai kemi bo Rome gu phumling Colossae gu Ephesus gu Philippi gu Thessalonica gu Corinth gu Antioch gu Jerusalem gu Berea gu hai bo phumling hina sira da gu mane adudi na nari bni oidre thoi aligu style si tamra bo tu sai semai semani student din ni sibugu phumling si de jisu gu la lang tai tak mai direct jisu gu student jisu gu disciple mani sibugu phumling ha si marang khang boy lead thu khai boy sibu phumling ha si pliu gu instruction jisu gu direct khom gu instruction hanga su sibugu phumling ha si takyu boy sika si de Krista phumling pampogu direct sebo student mani disciple mani lalang tat mani sibo phumling ase marang khang boy khadi paniu palina phumling se de tuja Krista chuninga takuralo tuja paliniu phumling ase paliniu tuja marang khai mi boy tu sai thaiting do 21st century modern church ra haibu New Testament gu phumling gu style panai kada do lamani compare kam do lamani tu sa very wrong mau chang mawe tingwang gu kam zibo lat phumling pau gu Krista gu kam zibo lat keng pugu puchun ning pugu direction palat keng khati paken sin ditu kam dira lawo tu pugu kamazibo hasira New Testament kulu din khai kini bo phumlinga nitu ja takulo tu bo hasi aliunu sisi aliugum kulu sowan pastor na din kumna model ja aliugo example sibugo pattern sibugo buki side ha ka gu phumling New Testament go phumling go buki footpath hasi de aliunu follow tu krabo hasi Satuan inu atu ja point nga verse khat ten kam go chikyu samri khat kyu haisi point nga mkham khaine then the churches throughout all Judea, Galilee and Samaria had peace and were edified and walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit they were multiplied. Rai boga then yang go Bible gara sichiu Galilee ga bambo Samaria ga bambo Judea ga bambo phumling dungsi haka look new palam new lugo progress ko wibo result look new list chu khaye Galilee Samaria Judea ga haibo area ga kulun sona lu pastor na gdeng kumna wi Thessalonica haisi Macedonia haisi area khali tu sibo kumja hakadi du Galilee area Samaria go area ga kadi Judea go area ga kabambo phumling dungsi sichu ziu tuja look new plugu progress result ko wibo mengyu list yu khaye sichu ziu dekanga na habugu progress ko wibo mengyu result ko wibo mengyu hasi haibo area ramaga phumling dunga si haibo result ko wibo mengyu hasi pachulo sai Matthew Krichurukyu ga Jisu niu deni I will build my church in you agu phumling haisi marang khang ne tiwi sika sibo phumling dungsi sibogu Kristaniu den khai kini bo kumju iniu agu phumling haisi marang khang ne I will build my church tija sika sibo phumling dunghi na haisi sibogu latpui hanga su phumling haisi aliu khadi pliu ringtinga haisi takyubo
I will build my church. I will Kristaniu build Kristagu ngam kam de khadi mai Kristagu phumlinge church sibogo larpui hangasu haibogo area ga kabambo churchina hasi sibogo larpui hangasu tatkyubo Kristagu latkeng hangasu tatkyubo sijengniu luknu thoi haibo area ga result kuibo new palam kuibo progress hasi hai Judea Samaria khadi Galilee area ga hasi ngomi de sika look new choose you then tiwe palam new paniu list chu khaye kraibo sibo masong ga inu nang new ministry ga haisi alinu kam ga bambo hinang ga haisi kulu I will build my church Kristagu latkeng haisi alinu alilungchen ga khaitan tanra ageng bame delo sai I will build my church Kristagu phumlinge Kristani pu phumlinga si marang khangra ye si alinu alilungchen ga khaitan tanra bo itura Kristal hanga su phumling haisi atuja taturawe sika Kristaniu sika si pachunwirai thoiharai khadi tuthuirai nang i sira atuja nakhat ministry sawglamini nang i ha sira nakhat haki dipiri sawluju tatmide nang i ha sira tuja tingtheng atuja Kristagu ministry Kristagu luzamga haisi nang i ha sira tenbam lake nang i ha sira oi bucket to dui khatka bucket khaka to dui ga abing kri hal tun khon pega tu de sikawa tipki kam rongbo hai tu nang i ha si Kristagu phumlinga Kristagu ministry ga changam kam tamata di tu sibnan cham me tu bucket to dui ga za abing kri hal tu abing khon pega tu de sibu bucket ka za pki wa ngola ke kam rongbo wa ngola ke sibnan cham me sijeni always Kristagu phumlinga hai si Krista latkengang hangasu Kristagu thoidam Kristagu guidance gasu taturawe khati sikasi thoidame sikasi tuthuirai tu ali lungchun ali Kristagu luzamga jangam kam ga mai machiu si ali lungchun ga khaitan tanra agengba me kulo geden kumna bucket ka tuduigu bucket ka abing kriya khoi pa ta wa pki ngola ke sika kam romo wa ngola ke tuza generation to generation Kristani pugu phumling khati pugu ministry ajra tuja tuthui khairai palat hangasu khati pugu guidance hangasu tatkurai sikasi thoidamme sikasi phumling asi mui khangrai khati phumling asi tingwang makin condition ra ye alioniu haka look new palam new haibo phumling dungu progress menu list company raiboga rapiu tu pingju chkhong thubam new way barska liu ngone haisi aliu liamugo bible ra tuja te na denlan mabam tadi tuja pain ngara wong tang ma ko te aliu sibam barsine te aina pui ntula wi ko original ngan pui kyu magap te leam go setu intula rai ground rai me kanam ground te rai kla me ngang ko na kanam me tu ong tang mat mat lat ke ing di tu wa ji ong tang wa tu aya do so ne ina tu arrange ko intula sequence arrange tu kami ne rai boga sibo phumlinga si rapiu tu pingju so khong chu bam ni we Judea Samaria khati Galilee go area ga phumling dong hai si rapiu tu pingju so khong chu bam ni we rapiu tu lot tu English master palam hi naga rapiu tu pingju chkhong thubam niwe tiwe palam hi naga paniu pampau thuju master thuju palat hanga su sibogu Galilee Samaria khati Judea go area ga phumling dong hai si rapiu tu pingju chkhong thuju bam niwe rapiu tu master hanga master tu chkhong thuju bam niwe tiwe haibo pingjiu tibu go pramba hasira wi chrim ja mbai mi ja paha me bu idea tu makitu rapiu tu pingjiu
bam niwe tu go pramba hasira de lo sai wi trim ja paha jam ping jam bai ja si tum ki tu tu di ping jiu tu khong tu bam niwe tu go pramba hasira rapiu lat hai tu si river tu go reverence tu khong tu go khadi piu bo si tu de rapiu tu ping jiu tu khong tu jiu bam niwe tu go pramba hasira ping ja trim jam bai ja paha bo tu ma ke tu di rapiu lat tu hai si river tu go reverence obedient tu khong tu go rapiu lat hai tu si master lat tu si tu khong tu go khadi piu bo ping jiu bam niwe tu in the fear of the Lord tu aliu niu ting wang tu hai si di tu ja ping ralo tu sai wi non Christian mai na camping na katam mino non Christian mai na camping ra mazide klu charimbo si plugura camping bo si plugu si de plugu definition na tu da aliu camping bo tu bora fear the fear of the Lord is the beginning of what kedincham ngadi adawe tingwang tu camping bo hai tingwang tu di tu jam ping ralo tu sai aliu kedincham ga kedincham ni go madai kati mengiu ga nang niu tingwang tu hai si di tu jam ping ralo if you want to know the fear and the knowledge of God tu nang na tingwang tu di tu jam ping ralo kati tingwang machun ning se di tu jam si ralo sai tingwang la hai si seek as a silver and gold as an hidden treasure tu Proverbs chapter 2 verse 4 and 5 ka nani tingwang tu ditu ping jiu ditu tu khong chiu jiu tingwang tu ditu pakian kam dira lo tingwang go mchun tingwang go kam mchun bo sin ditu na ring tinga takuru lo nani ditu tat kenkulu lo sai tingwang lat tu hai si maning makung lo wi bogo keciak tu kumana keciak rangkang as a hidden treasure jewel as an what silver kumana haju ja phulo maning makung lo tu hai kasi tingwang tu ping jiu bam niwe tu bo tingwang tu ping jiu tu khong chu ju bam niwe tu bo pramba sira ping ja trim ja wi trim ale ja pang bai ja paha ja si bu idea tu ma ke tu tu di tingwang lat hai tu hai se maning makung bo river reverence tu khong chu bo khadi tingwang lat ha tu hai si piu bo si bu gu idea tu ka look ni den ga bam bo hai si tingwang lat tu hai si high view of scripture tingwang lat hai si lam hi na ga pon mu ku bo personal life ka di church ko life ka di ring tinga di na ring plu ring tinga si khadi plu go fumling go ring tinga ai si tingwang lat hai si high view of scripture tingwang lat hai si plu pon mu ku bo situ de tingwang rapiu tu pingju chu khong thu ju bam new way tu phumling dung si second Timothy 3:16-17 ga atu din ni haka book rak trup piu go lat keng hi na ai si tingwang let le tingwang men ga ne tingwang su an kapat le khadi haka si ditu ju during bo doralo ditu ju ring la Christian mai si lung la lo khadi ditu ju phumling ai si ta kyuro lo exercise kyuro lo khadi fu and ditu ju Christian mai ring ting khadi phumling ai si ditu ju tingwa ma ken kam di ra lo khadi even sai ke me salam di du ditu ra lo tu ja akase palina jangan koi tenura leng plamsi na galeng akasi rohai mamme sikasi di haibugu phumling dung hai si haibu area go phumling dung hai si rapiu tu pingju chkhong chu bam ni we tu go pramba si de tingwang lat pon mu ku bo pluring tinga di khati phumling ga di du ring tingara pa si tingwang hai si awra rapiu dra master e kilo phumling ga rapi tu rapiu thu kai ma master thu kai ma tu sai piran khai piru thu bo phumling go rapi pi thu kai ma bo mau chang mau we hai ka rapiu tu pingju chkhong chu bam ni we tu bo ramba hai sira hai bu phumling dung niu tingwang lat tu hai si river thibo piu bo tingwang lat hai si pon mu ku bo di number 1 ga look new hai bu phumling go progress list kang kapat po hai si sika rai bo ga hai bo tingwang tu pingju chu khong thu bam new bo 1 ga si bo zeng new hai bo point madai kam syak po point madai hai si result cha pachli tingwang tu pingju chu khong thu tingwang lat pon ku bo 1 ga pani bo new ni pat klamelo phumli sibu phumlinga ndi result dolan lo sai masan bo hipuina pen ga su
masan bo hipuna ni changam takyumi de sibo fumlinga si wi masan bo hipuna na changam takyumi de masan bo hipuna ni ten kyumi de tura wi chalim lim ja machak cha tingen lagu telefon number bam ja tingwon tom pau ja tingwon na plitu news pizza kam rupa go bijan prophecy go timate rupa na machau ja hasti ti a bati ti wa go wi sarang kam sam gum ne wi intula pinchang mam kum na machau ja chalim lim ja tingen lagu telefon number go khoine whatsapp number khoine tingmong tu message pawang ja atu din ne tu situ make aka lok ne den ga bam boy si masan bo hupina pen ga su ti borambara situ make jisu na tingen lang khama krama pana patu num gra wona chin se review malot ti wona chin se wi pahom khoma du ka kumui bo go madui se khomai ngen khubon chen se aparum ga gisamani krenga mai krangma pane atiden kha jake in liutu helper khat langkhai ni ingkhang me bo won ga ti helper to solo holy spirit masan bo hupina assistant helper john 14 go 16 17 ga liu ngolune sika masan bo hupina ni changam mai fumlinga khati khangka ringtinga changam chi ju tak chumine tu barambara khulu kamau bo kam machau bo chilim limbo marabo sienbo tadiga talui bo tingen go phone number tingen go whatsapp number tingong to pau phone abo situm ke no mau sang mau we situm ke masan bo hupina pen ga su tu barambara masan bo hupina ni te ten chumine tu barambara sira sikasi sibo fumlinga si masan bo hupina ni guide chumide kati khai mi de mulong khai mi de kati encourage kuchu mi de sika masan bo hupina ni pelam hi naga kati pelam hi naga masan bo hupina ni empower pumtan ngai si pi mi de pelam hi naga fumlingu pelam hi naga phupte masan bo hupina ni tu ja guide chulo tu sai chukon nga na maki mai hangkat na paro na po private revelation maki haika su bible ni dinne masan bo hupina ni atu tingwang lat haisi tingwang go kamaji bok suk po haisi pc masan henne pi ngom masan henne pi sim suk henne tuwe haika su de haika siga ali thoe illumination tuwe illumination masan bo hupina ni plu tu tingwang lat haisi pi plu go huna mi haisi raksan ju haika tingwang go kamaji bo lat keng haisi haika chi zgen khai ke me bo kasai ga manako anga su kasai bo katang juring bo tingo ma ken tu kam diralo talli na cheese ro ha kimi bo hai bo are khonga ai si masan bo hipuna ne plitu ai si pluring tinga ai si pligu huna mit ai si huna kon ai si pi raksan pi chusan pi masan san ga tura tingwang lat keng hai si pligu masan bo hipuna ne guidance kambo tingwang lat keng ga su encourage kambo tingwang lat keng ga su plitu empower puntan pi bo guide kambo encourage pi bo chu khai bo ai si plam si ne ga phumlinga takyumi de tu je luk ni din ni galesen mangyu go makai ne kyu khadi makai sam kyu ga hyu na go prasi sindelo gentleness kloi khap kor gentleness makino self control to opposite ni to siem no to kang bang machak to luiza kap chamra sin bang gentleness self control to the siem no machak musui to opposite la tat men do mau men do the fruit of the spirit is what the fruit of the spirit is Galatians 5:22 and 23. The fruit of the spirit is love, joy, peace, long suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, gentleman, simrim rimbo, we machak tului jam sui ja kacha tului ja machak ja liam lim ja marak sin sibu. Opposite ni to gentleness simrim rimbo. Kadi self control. Plitu control kang ngam tam do hanon dia tran ta che wago prophecy vision asti ti dia masan bo hupina ni plu khuasi gentleness what long suffering goodness faithfulness self control love joy peace asi ai bo fumlinga khadi masan bo hupina go guidance khadi encouragement khadi empowerment asi hai bo phumlinga masan bo hupina penga su tu bo go pramba si ali ngolwe tu za rapiu tu asi chukhong chiu ji plun pingju bamni bo wan ga
pugu panibo result hasira masan bo hipina ni changam hasi takumi de sibo phumling dunga haisi pachliga dego result phanglo sai agi manai bo bamniwe tiwe Acts chapter 9 verse 31 ni hoi alion me cham ka bam boy si agi manai bo di bamniwe tiwe thoi sibo wan ga Acts chapter 9 ga Paul ni Saul si tuja tingwang ni reng sulan mi bo tingwang ni tu tuja Damascus buki ga tuja adaw ja tuja to lungli pale tuja Paul dia tuja Christian mutu hai si pa tula etek kam tamani kati sibon ga Jews mandi po yang khen gyume di kati sibowan ga si Roman mai di do Roman remind di Christian mai to hai si point nga tu jang khen gyume bo external peace haka agi manai bo bamni we tuja prambani ba me leng lago peace Paul Saul hai si Paul mui mene pa Christian mui mene kati Jews mandi tu point nga sibowan ga agi manai bo Christian mutu si persecution je point nga khen gyubo Rome mandi point nga persecution je khen gyubo sibo go idea di duwe tu dia prak chubo ai sira internal peace Christian mai go pelung lago peace Yesu na sibana chinche klu John 14 ga se I live to you peace in kuga agi manai bo ago agi manai bo tinggen lam go tingwang supernatural peace palam sina ga ago agi manai bo si i sibo go pamtan chi nu leng khaidia ne to promise den gne bo kumja pelifu ga ai si agi manai bo bam niwe tiwe aliu Old Testament ga salom tiwe New Testament ga pulung janwi iron tuma irony hai bo go agi manai bo ai sira we ting di piri go pakakhat agi manai bo kakhat chri kama bo kakhat ntula ngi athoma bo sibo gyo agi manai bo tumake hai bo go agi manai bo salom irony tibram ba ai sira tingwong new atu hai si pon machang kuchu khaija kti khaija pumtan pi khaija aliu atu hai si pon machang majang khaija palam hi naga sibo phumling ga hai si tingoni majang khaija agi manai bo hai si bam niwe tiwe palam hi naga any situation any condition sibo wan ga hai si tingwong gu agi manai bo supernatural peace hai si salom hai si sibo phumling dunga hai si bam niwe tiwe tu sai pachli ga de go result dolo sai sibo phumling dungsi tan khang jiu tiwe tan khang jiu yang mo bible ga english la den sara build up or edified sikasi sibo phumling dungai si tan khang mene tra shuna ga tan khang bo mui khang bo Christian mai ring ting khat kadi khati phumling ring ting ga di du tan khang me de tiwe sika hai se preaching teaching edification cha tan khang bo phumling sin de tu mui khang lo sai preaching tu bora nang non mai Yesu Krista go sing chai si nang zai ni tu go masai nang chimi kom ga wang ne ring sulan ni bo tu nang mulam masai nang chimi kom ga wang ne si ji de preaching tu bora tu de teaching tu bora we ali gospel ga Matthew Mark Luke John ga Jesus went for preaching and teaching tu ja ali ngora boy preaching non make preaching tu nai teaching upram ba si tam boy Jesus went to what that Galilee area or Capernaum area for preaching and teaching babam khaka Jesus I see not only preaching but teaching ja preaching tu bora kui chamche singchai non mailing singchai during bo chi den khai bo khadi teaching tu bora point nang i nditu ja Christian mai ai si pluming ai si suksan ralo nditu ja plu tingwa maken competition ralo nditu ja Christian mai hai si phumlinga hai si nditu ja tingwang machun tingwangu program tingwangu direction ai si nditu ja season ralo pluring tingadi khadi phumlinga di du tu ja maturity ja doctrine Christian mo doctrine na si firmly rooted paming tu ja check ja malum mai si matip san ra suksan gra tingwang maken hai si kamadi kamaku ndula alugu ko humbau khati tingwang maken kamadi bo hai si kusan ra teaching ja doctrine wajiu ba me thoi tingkum mangyusro bible ti om ne masan je dinne bible ti gap te thain do chi ja bible se sik me kum masan ming ne sara Bible MTS lui dun Genesis kan Revelation tang pak mam ni wazu ba me palu mam wazu ba me
Bible se basic knowledge ti sig mamba me foi saming se ira saming ni sura wa ju ga sim ga hai Bible ga wa ju ga hai si inexhaustible treasure ti tingwang la hai si kloi nai ba boja gan bata ka supo wi pam kam zibo wa si original go pramba si tingkom nang yu suru ti wang tai do honestly sim hai do ai ali wa ju ga preaching rona mak teaching doctrines chung rabo ran pat chan rabo gan pat rabo matai pat rabo khi pat rabo le pat rabo wa ju tingwang la rai sikulu nang tingwang tu khong chu ni sai ping ju lung ni sai tingwang ma ken kam di ju lung ni sai sick as a hidden treasure tu hidden treasure tu rawi ntula keciak rangkang sia ka kelat ka wa ka phangla ke tu main jenning simana cycling si mana pura begitu, kulu Solomon na, kedan bawa isi, Proverbs chapter 2 verse 4 and 5 ka, nang new tingwang la isi. If you want to know the fear and the knowledge of God, seek as in silver and gold, as in hidden treasure. Keciak sona tu kepiugum na, nang tingwang gu program tingwang macun na isi sai puro tu sai, hai kasi, pemling si tan kang jiu tan kang mi deh. Preaching, teaching, hai si preaching rona ma teaching jap le doctrine tingwang macun fumlinga hai si the tuja tingwang gu plan program hai si the tuja the thuilura lo tuja hai ka si plu chung chu de hai ka si ran chu de hai ka si gan par house de le hai ka si chi par house de teaching preaching building up jo phumlinga sin ditu tan khang ra lo ditu su chap ra lo ditu pamen ji sukir ra lo sai truth teaching tingwang lat kasu doctrine na se strongly suksan build up tan khang bo from truth what teaching and preaching kadi meditation makumbo kadi kulu beria go fumling kumja makyam glan boja fumling aron madi wang group tu as tingwang la cha hasin delo tu plikuga dula eager curiosity ja plikuga katsri bo tingwang la kamzi bo ksuk bai se si kini bo ai si tingwang ma ken sing tu kam di lo wi ini mziwe ina babel si tu ja ari ngam kraleng make en nasim kha isi ai si kamzi bo tu ja anggai raga boleng make pluna ka tingwang la katsri tingwang la kam ran ne tu bramba asra tingwang ma ken sing tu kam di lo tu ja tingwang la ka si plujum ran ja tingwang ndura phumling nga sin tu ja matip chan lo tu tingwang la kam doctrine nga sin tu ja suk chan lo tu ja tan khang jiu tu liang babel gara lu personal life ka di khati phumling gu church life ka di tu ja bam new way tu sikasi purity masanbo New Testament church ka klo Acts chapter 5 ka di ngau kina to alim di ananap na safaria go se phumlingu purity phumlingu kamsan mo ja Peter na wi kina to kamsa rani ni Peter na panau to kamsa krama kina to pana kamsa krama anane abna safaria to phumlingu purity kamsan mo ja tingwang lat Jesu Krista lat tat cuma bo tingga sikase nang cuma itu klik kino tingwang tu deh klik ke bambu si tu je deni direct ko bum ko terus ni tu je puturan bayar tu wang pengen wi keran gua minum pengen kikam hang penau wang keleng ni kina ni cuma itu klik mah boy tingwang tu klik kan saya ni nang di tu penau kina Sibawan kan New Testament gu example phumlinga si purity phumlingu kam zibo kam san boy si di gedang tingwang ni demand kam lo sai purity kam san bo kam zibo lungchang phumlinga kam zibo kam sanbo ja purity ai si tan khang skumbo ai si plgo tan khang bo ja matap khang bo thoi 1 Timothy 3:15 na den kumna phumling hai si the pillar of truth tu kam zibo go tiang di ye tu plgo si tan khang me de tiang di ja malai lan lak bo kam zibo tan bo tiang di kumna tu ja tan khang tu ja mui khang di khang me de tu 1 Thessalonians 5:11 ga gden kumja fellowship chi tan khang me de chin cham me de bonding kan khang kha tu lung sa bo ko khai bo khang kha leng kheng bo khadi
agu talen nugu kabambo si share kambo khang ya khati khang khat tu kuchu bo khati khang khat to understand thibo khang go ko son boy si phumi mak che khang khat tu kuchu khasan khang leng khengsan bo khati selflessness alai mening rai ma jisu lai meningu agu singnam lai mening tu hai go New Testament church ka hai si first ka jisu lai plu mening nge second ka mai lai mening nge semoga so step semoga se peluleng meninge selflessness kadi menon bo humility perseverance keng sibo khangkat kuga keng bo jam khanga tu mazai bo maturity plugu tendon hai bo phumlinga sin ditu ja tan khang lo sai plam si ni ga si cross centered ministry cross centered life sing chai tu ne plina ko fui bo si mai gu wi ko tu ya wi tu si fui ta de tingwang la chin de lo tingwang ma ken chin de tu kam di da lo tu nai sing chai tu thon ki wai aring ting ai sira sing chai tu i de sing chai leng de kam hai lan da lo tu ji cha plung chun ga plung chun ngai si kam zi bo pachang bo khati chu khong tingwang tu ping bo selflessness cha mai peleng mening ma za tingwang gu fumling leng tingwang jisu leng khadi singna mai leng ko khai bo khang khat leng cross centered ministry cross centered life sing chai si de pu target ser ke kira pa khat kini khat ban ta ke kine putu pi disturb kam ta de sing chai tu ron nge sing chai aleng de ju kam khai mi lo in de tu sing chai leng de tu za in de kam khai lan da lo tu za si tu ron nge sing chai tu zon ju lung bo ring ting sing chai tu kam zon bo ministry si tingwang lat ka tu za supi won ga hai bo phumling hai si tan khang mi de tu za linu ngau lu we pat kanam bo ga prasi si ndelo sai chamai di keng mit khang de tu it multiply tu ni english ka palan khai ne. Then the churches throughout all Judea, Galilee and Samaria had peace and were edified and walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit. Kanamboga. They were multiplied. Haibo fumlinga si rapiutung pingbo khong chubo bambo donyu pachli ga masanbo hupinanyu melong khaibo kha khaibo pumtan pi khaibo kuchu khaibo khati agi manai bo khati tan khang sun bo khati mui khang san bo bami de sika laska pogo outcome result prasi hasira it multiplied samai di kengmit khang de tuwe rapid growth cha samai di keng san bo phumling di sibo phumling ga se mother church kana infant church, mother church, tu pasli tu rapid growth, evangelism, discipleship, church planting, hai bugu asi, itulah rapid kulugu pelam madai aluni macam kai kini bawa asi pemlinga bami bawa doniu, hai bo rapid growth, jam muitron jat kang bawa evangelism, discipleship, church planting, hai si atu ja. Semai keng sun bo kami lemai kadi phumling ngai si keng hang sun bo si rapid itulah explosion pok pe bokum na cha rapid growth keng hang multiply tu plus one tadi plus tu 2 plus 2 is equal to 4 jadi what multiply plus or multiply 2 hen itu kelang hen itu periak keng hang ngai si it multiply. Kulu pastor nadi dan kai kumna evangelism khati discipleship is mai lu tu na thoya li keng lam pui ga tu da mai phumlinga si marang khai ni sai phumlinga si la ne la song go chu khai ni sai ati ja patlane tu di Paul go first missionary journey, second missionary journey, third missionary journey. Paul ni unde kan je pa missionary journey tat lo sai phumling hai si ni na khai tu Paul na den kum na sangom si sang khai tu tai tan tum khai tu tai tan si kan de pa missionary journey talan tai tan discipleship de tu the maturity de tu the doctrine and de tu the tingwang gu
kendi hai sin ditu ja kam sandalon ditu ja kam ku sandalon ditu ja doctrine ga ditu ja kam lembo hai si ditu ja matip sandalon ditu ja tingwang macun tingwang makin di hai sin ditu ja kam di sandalo tibo hai si taitan ki masai lusi la gitu newly born again newly converted sangom ren sangkai tu Paul nang den kumna sikane depa missionary journey Asia Minor ga tuja first missionary journey second missionary journey third missionary journey tuja printing ai si last ka Rome ga wang lukai mi bo ai si pastor na kluk den kumna it's not about panam Denmark lu me lutu na me plitu ai si tuja plitu pligu men ai si pi pliming pligu singmangu peming ai si pligu peming ai si pi ntula suk matipsan gra melum ga pligu faith and practice doctrine ga di kati pligu practice ka di tu ja pi suksan gra mai discipleship mai ti khai bo teaching not only preaching kam ga ni kulu plu jisu tur singchai tur simen tu di teaching ra wat bam khai tu taitan bim khai tu preaching ga sira sangom me tu teaching ga sira taitan che discipleship evangelism church planting nga si chamai keng mit khangde keng mit tur indera sita de tudi English ka den bom it multiplied evangelism discipleship hai thoi kisem no discipleship ti de mai photo kum kipo cafe kum ga restaurant kum ga 5-star hotel situ make Paul missionary journey in the tu tat lo hai sira pana 2 Corinthians ga lingol ne 2 Corinthians chapter 5 4 5 11 12 kacha it's not about tando field visit ka ain ngowe aliam ron ta di 5-star 3-star hotel ga at photo restaurant KFC ga Domino's ga sibeleng ma kitu field visit subo ai si discipleship leng doctrine nai si tingwang lat hai si spisi musuk hendra taitan pi gra tat pitu foto tandor media discipleship look pastor nak den kumna taitan ji pi me pi gra pa gengbam jangbam de phumling marang khai boron makju hai bu phumling ga si chmai kengmit khang de tiwe x ten gam green q go makai medai q ga God's word grew and multiplied tiwe Klu tingwang lat hai si God's word grew tingwang lat hai si mui khang mon ga melemai di du khati phumling hai di multiplied mui khang son bo hai si de prasi hai si pugu phumling ga hai si palat king tak kyumi sai pugu mission re automatically compulsory multiplied thumira de aliuniu hai bo masan bo hupinaniu changam kamki bo phumlinga agi manai bo kabambo phumlinga si tan khangbo matip khangbo khadi phumlinga si multiplied keng khangbo hasira right jambo ko klu right jambo ko point che rapiu tu pingju chu khong chu bam new way itrim je pingja kambai bu tu muki tu rapiu tu khong ali kham khai ne bo ase palat ase pon muku bo high view of scripture palam si naga palat keng hanga su takkibo sikaso haibo prasi madai result madai si alinu ngolway thy kingdom come on earth as it is in heaven ali Lord's prayer Matthew 6 ka ngowe tingyen ga na chin ning tat kyu ko bambo kum je kdi ga di do tu je tat kyu lo tu je jisu na phom do keng kyu kra bu model lai sikti khai bi sibugu tu tingyen ga pugu will chin ning tat kyu bambo si kedigan indiga takyura bo pugu phumlinga de takyura si nan Christian mugu wika am mugu gromunga temple ga mugu muslim mugu ala funga mox ka pugu plaking ha si takyura mo mke chinding ha si thy kingdom come on earth as it is in heaven our father in heaven go prayer ha si thy kingdom thy will be done on earth as it is in heaven thy will chinding ha si hindu mugu temple ga muslim mugu mox ka takyura bo mke tudi phumlinga hai ka si de thy kingdom, thy will be done on earth as it is in heaven. Si de, prambahai si, phumlinga si de, pecining. Pugu will tak kyu krabo hai si. Tinggen hai si phumlinga, si buwan ga si tinggen hai si kombam de. Thy will be done on earth as it is in heaven. Tinggen hai si bo
gu kamzibo si tingwang lat pon muku go tingga tingwang lat hanga palam si ngam ping ju khong chuju tatkibo wan ga tingena si phumlingam kom mamdi phumling new phumling muita me krabo haibo palam nyu ali mi cham khai kne bo palam nyu ai si dituja phumlinga tat maralo dituja haibo palam nyu ai si oi maralo sai buki khaton nangi tingwang lat pon managap semai gu ningting semai gu kengambau semai gu strategi tactics logic politics ngakap hai palam nyu rete hamla hathon mla pai hai palam nyu sin dituja phumling khatka pi thank you maralo dituja pi oi maralo sai tingwang lat chi hangla amadila khaine semai pi niu semai gu kengambau niu semai gu sibo niu tatku sai melapai hai bugu palam mengyu le macam hai ni bo mengyu sin dituja pi oi maralo phumling khakan ditu pi tatku maralo tuja alini silura wa si tingwang gu pamtan khadi tingwang gu thoidam hai si gu phumlinga through his word alone palat kenga su niwe palat kenga su niu ron nange tingwang gu thoidam khadi pamtan gu phumlinga tatku bo kuang bo hai si patu phumlingu pampau gu palat kapiu bo hai si chamtan ne khadi thoidam me khadi palat ai si kamji bo si ye phumlingu pampau kristal ai si kamji bo si ye pachun si ye pugu will pachun pugu program si ye pugu phumlinga tatkiu kra bo hai si palat si phumlingu pampau gu palat si thoidam me sikha se pamtan ne palat si zuring bo we palat si tingtheng ne iniu conclusion ga tuja bible verse kat men maileng tuja present kam khaini Colossians 3 go 23 ga now you ka kambo hinaga chamaileng kamme tu maning ma ja tingwang leng nge tu maning ju kamlo tuja Paul new Colossia ga kaba mai kamlam mai tu chu khai mi bo kum je tuja kuloi bo statement tu ju tan khai tingwang new tingwang lat cham cham khai mi mai thiu piri ga tingwang new thoidam